شد بیدار شو ماهتاب بر بالین توست آسمان با هر شکوهش در سری بالین توست چشم خود را باز کن بر نغمه‌ساری خوش سخن دلبری ها می کند هر صبح اتراگین توست. بله، باز شب از زندگی ما سپری شد و ما رسیدیم به یک روز نو، به یک صبح بسیار هم زیبا. آغاز این صبح زیبا را برای هر یک شما فرخنده و مبارک میگوییم بینندگان عزیز و در این لحظه های بسیار هم خوب صبحگاهی برای شما سلام میگوییم از برنامه صبحگاهی صفای سحر. امیدواریم که در این صبح زیبا خوشحالی، سخاوتمندی و موفقیت همنشینی شما باشد. امروز نیز در برنامه صبحگاهی صفای سحر ما برای شما بخش و سیوژه های بسیار هم جالب را آماده کردیم و باور داریم که این صحیفه های برنامه برای کودکان و نورسان مخصوصا خیلی هم پسند می آیند. بینندگان عزیز، شنیدن موسیقی می تواند حالت روانی ما را خوب گرداند. پس بیایید برنامه را با شنیدن یک سرود زیبا آغاز می کنیم. برای خوب تحصیل کردن و معلومات‌های گوناگون را در ذهن گرفتن ما باید هر صبح را خوب و برای خود منفعت‌آور آغاز کنیم. وقتی که از خواب بیدار می‌شویم ما باید مشق پگاهی روزی کنیم تا که تمام روز هوشیار باشیم و همچنین صبحانه بخوریم. صبحانه ارگانیسم ما را بیدار می‌سازد و به مبادله ماده‌ها مساعدت می‌کند. از این رو هر یک انسان باید صبحانه بخورد تا تمام روز پر از نیرو باشد و شوق فعالیت کردن و یا تحصیل کردن را داشته باشد. بله، این درست است. مخصوصا برای کودکان و نورسان استعمال صبحانه خیلی مهم می باشد.
зеро инкишофи организми кӯдакону наврасон аз субҳона вобастагии қавӣ дорад. агар дар давоми рӯз кӯдакону наврасон махсусан реҷаи хӯрокхӯриро риоя накунанд, ин метавонад сабаб гардад ки онҳо ба бемориҳои гуногун мубтало шаванд. аз ин рӯ мо бояд ба хӯроке ки ба кӯдакон омода мекунем аҳамияти ҷиддӣ диҳем. мо дар барнома бахши субҳонаро ҷой додаем, то ҳар рӯз шумо тавонед барои фарзандони худ субҳонаҳои гуногун ва болаззат омода созед. пас бахши субҳона манзури шумо аст. صبحتان بخیر بینندگان عزیز تلویزیونی بهارستان. در بخش نوبتی صبحانه ما تصمیم گرفتیم تا با شما طرز آماده کردن چنین نوع شیرینی را نشان دهیم. برای آماده سازی سراول درون ظرف یک تا تخم را شکسته با آن کمی شکر و روغن مسکه را انداخته لط میزنیم. بعدا آرد را از الک گذرانیده یک قاشق مواد کاوا کننده و یک قاشق قایماق را انداخته محصولات ها را پورا آمیخته می نماییم. خمیر آماده گشته را با مدت 10 دقیقه گذاشته تا آن وقت محلول درون آن را از 600 گرم تворог، کمی شکر، 2 تا تخم و یک قاشق قایماق آماده می کنیم. روی قالب روغن مالیده خمیر را گرد آن تنوک میکنیم. کرم را درونش ریخته برای باز هم بلذت گردیدن میتواند رویش دلخواه میوگی را گذارید. خمیر را نیم ساعت درون تفدان حرارتش 200 درجه میگذاریم. پس از چند مدت چنین شیرینی اشتها آور آماده می گردد. دانش را چراغ عقل میگویند. از این رو هر یکی ما را ضرور است که همیشه در پی آموزش و از خود کردن علم‌های گوناگون باشیم. زیرا از خود کردن علم و دانش میتواند که ذهن ما را قوی گرداند. درست است. امروزها دقت با آموختن فنهای دقیق بیشتر شده است. مخصوصا ما الکی در کودکان و نورسان میتوانیم شوق با فنهای دقیق را ببینیم. آنها بسیار کوشش میکنند که فنهای دقیق را آموزند، زیرا عصر ما عصر تکنیک و تکنولوژی است و ما باید جامعه باسواد داشته باشیم و در جامعه باید هر یک انسان کمی هم درباره فنهای دقیق معلومات داشته باشد. با خاطر مستحکم کردن خاطره و سنجیدن ذهن بینندگان ما صحیفه را در برنامه صبحگاهی صفای سحر جای دادیم و بینندگان عزیز ما میتوانند که با تماشای این صحیفه ذهن خود را بسنجند که تا کدام اندازه ذهن آنها مستحکم است. درست از بینندگان عزیز هستند کودکانی که فنهای دقیق را دوست نمی‌دارند، ولی می‌دانید که با انجام دادن هر گونه بازی‌های جالب و شوق‌آور شما می‌توانید به فنهای دقیق ذوق پیدا کنید. خوب این صحیفه برنامه را با هم تماشا می‌کنیم. سلام دوستان عزیز، در بخش نوبتی برنامه ما با شما تستی را انجام می دهیم که چقدر مستحکم بودن مینه سر شما را نشان می دهد. من به شما یک چند رسم را پیشنهاد می کنم و شما باید کوشش کنید که همه ای جزئیات ها را در خاطر گیرید. بعداً آید به رسم ها من به شما یک چند سوال می دهم. در آخر برنامه جواب های درست را حساب می کنیم و خال های به دست آورده شما را معین خواهیم کرد. در خاطر دارید که برای هر یک جواب درست 3 خال داده می شود. اکنون بیایید آغاز می کنیم. به رسم با دقت نگرید و کوشش کنید که تا همه جزئیات ها را به خوبی در خاطر گیرید. شما همگی 10 ثانیه وقت دارید. اکنون به این رسم نگرید.
آیا در خاطرتان یگان چیز ماند؟ به رسم نوبتی با دقت نگاه کنید. با دقت به این رسم می‌نگریم. نگران نشوید، شما به اندازه کافی وقت دارید. و اکنون رسیدیم به رسم آخران که به خاطر گرفتن جزئیات‌هایش کمی مشکل‌تر به نظر می‌رسد. و حاضر بیایید می‌سنجیم که شما چقدر خوب رسم‌ها را در خاطر گرفتید. به خاطر بیارید جانوری از دیگر سیاره اومده چند پای دارد؟ 3 یا 4؟ جوابی درست، وی 4 پای دارد. عکس کدام حیوان در این لوحه انعکاس یافته است؟ خرس یا اینکه برزگاو؟ جوابی درست، البته که خرس. به خاطر بیارید در اینجا چی ایستاده است؟ چاینک یا اینکه کوزه؟ جوابی درست، کوزه. و میگذاریم به رسم نوبتی. به خاطر بیارید رنگ گردنبند این جانور چگونه بود؟ سرخ یا کبود؟ جوابی درست، رنگ گردنبندی وی سرخ بود. آیا در خاطر دارید که در کرته این دخترک چگونه نقش انعکاس یافته بود؟ نقش برگ ها یا اینکه نقش میوه های گوناگون؟ جوابی درست، در کرته دخترک نقش برگ ها انعکاس یافته بود. اکنون بیایید میبینیم که شما صاحبی چند خال شدید. نتیجه ها: اگر شما صاحبی 15 خال گردیدید، شما دارای خاطره حیرت انگیز هستید و دیگران به شما بسیار وقت حسودی میکنند. اگر شما صاحبی از 14 تا 11 خال گردیدید، شما دارای خاطره عالی هستید. شما به خوبی همه گونه نقش ها را به خاطر گرفته میتوانید و به آسانی آنها را به زبان آورده میتوانید. اگر شما دارای از 13 تا 8 خال گشتید، شما خاطره خوب دارید. شما به مشکلی همه چیزی را که میبینید به خاطر میگیرید. اگر شما صاحبی از 7 تا 5 خال گردیدید، متاسفم ولی شما باید جداً به انکشاف دهی ایمنی سری خود مشغول شوید. هیچگاه نگران نشوید. همه کار راهی حل خود را دارد. بینندگان عزیز، در اینجا بخش نوبتی برنامه ما به آخر می رسد. بخش های دیگری برنامه ما ادامه دارند. با ما بودن را فراموش نسازید. در فصل تیرماه اکثر وقت بیماری‌های موسمی پهن می‌شوند. از جمله سلفه، زکام، گلودرد. طبیبان سبب این را در زود عوض شدن هوا می‌بینند، زیرا در فصل تابستان هوا گرم است و در فصل تیرماه که هوا سرد می‌شود، آدمانی که بیشتر در فصل تابستان آبی خنک می‌نوشیدند، سردچوی هوا را نمی‌فهمند، لباس گرم نمی‌پوشند و به هر گونه بیماری‌ها دچار می‌شوند. درست قید کردی بینظیر که البته تغییریابی باد و هوا میتواند که در ارگانیسم انسان نیز یک تغییرات را به وجود آورد و اگر ما انسان ها وابسته به موسم سال سر و لباس خود را نپوشیم میتوانیم که به هر گونه بیماری های موسمی از جمله زکام گرفتار شویم. چون مسئولیت بدن کودکان و نورسان نسبتا پست است، آنها میتوانند که زود به هر گونه بیماری های گوناگون گرفتار شوند. از این رو ضرور است که وابسته به موسم سال کودکان و نورسان البته سر و لباس خود را نیز تغییر دهند و احتیاطکار باشند. درست است بینندگان عزیز، بخش نوبتی ما درباره این موضوع با دقت تماشا میکنیم. با
омадани мавсими сармо шумораи гирифторони зуком меафзояд. баъзеҳо зукомро бемории сабук мепиндоранд ки дар натиҷаи чунин беэътиноӣ гирифтори илтиҳоби шуш, ангена, гаймарит, бронхит, бемориҳои дарди гӯш ва ғайра мегарданд. зуком бемории шадиди сироятии роҳҳои нафас буда, барангезандааш вирусҳо мебошанд. то ҳол олимони соҳа зиёда аз 2000 варианти вирусии зукомро муайян карданд. аз рӯи маълумоти созмони ҷаҳонии тандурустӣ ҳар сол зуком дар ҷаҳон боиси ба бемориҳои вазнин дучор шудани 3-5 миллион нафар мегардад. ба ин беморӣ ашхоси тамоми синну сол, алалхусус кӯдакону пиронсолон ки масъуният, иммунитети заиф доранд, гирифтор мешаванд. зуком аз шахси бемор тавассути сулфаю атса зуд ба атрофиён паҳн мешавад. шахси сироятшуда барои аҳли хонавода ё ҳамкорон манбаи паҳнкунии беморист. зимни сироятёбӣ пеш аз ҳама узвҳои нафаскашӣ осеб мебинанд. вируси беморӣ ба организм ворид шуда бо мурури вақт ба системаи асаб, дилу рагҳо ва ғайра таъсири манфии худро мерасонад. дар ин ҳолат шахси бемор табларза шуда ҳарорати баданаш баланд мегардад. дар мушаку буғумҳо дардро ҳис менамояд. аз сулфаи хушк ё балғамдор азият мекашад. оби биниаш зуд меравад. димоғаш маҳкам мегардад. дарди гулӯ ва сустию беҳолӣ эҳсос менамояд. дар баъзе ҳолатҳо бемор аз дарди гӯш шиква карда аз иштиҳо мемонад. баъзе кӯдакон зимни гирифторӣ ба зуком қай мекунанд, сусту беҳол мешаванд. бояд қайд кард ки бемориҳои шадиди роҳи нафас дар натиҷаи шамолхӯрии организм сар мезананд. зуком бо роҳи ҳавоӣ қатраӣ дар натиҷаи муошират бо бемор сироят мекунад. нахустин нишонаҳои зуком баъди 3-4 рӯзи сироятёбӣ маълум мегарданд. ин ҷо саволе ба миён меояд. гирифторони зуком барои зудтар сиҳатёбӣ бояд кадом корҳоро анҷом диҳанд? пеш аз ҳама сарчоху зарфҳои чою ғизохӯрӣ ва бистари беморро алоҳида бояд кард, то ба дигарон сироят накунад. худсарона истеъмол кардани ҳар гуна доруҳо, махсусан антибиотикҳо, дуруст нест. бояд духтур ҳолати беморро дида дору тавсия диҳад. бемор бояд дар як шабонарӯз 8 соат хобад, яъне истироҳат намояд. дар давоми рӯз нӯшидани чойи сабзи гарм, чойи бобуна, настаран, мармарак, пудина, нозбу бо иловаи асал хеле муфид аст. хонае ки дар он бемор хобидааст бо латтаи намнок бояд тоза карда шавад. агар дар дастархони бемор меваю сабзавоти тару тоза, сирпиёз, маҳсулоти ширӣ, киви, лиму, афлесон ва асал бошад, бемор зудтар шифо меёбад. шӯрбои гӯшти мурғ, моҳӣ, мастобаи серкабудию райҳондор низ фоида дошта шифоёбии беморро метезонад. ҳангоми зуком истеъмоли қаҳва тавсия дода намешавад. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед, то ба ҳар гуна бемориҳои мавсимӣ дучор нагардед. ин буд чанд тавсия вобаста ба бемории мавсимӣ зуком. бахшҳои дигари барномаи Сафои саҳар идома дорад. салому дуруди бепоён ба шумо бинандагони азиз. ин субҳ мехоҳем шуморо бо далелҳои аҷибе ки маҳз дар зиндагонӣ мутафаккири бузургу барҷастаи форсу тоҷик Ибни Сино аст огоҳ созем. агар шумо мехоҳед маълумотҳои ҷолибе ки дар рӯзгори Ибни Сино пеш омадааст донед, пас бахши моро пайгирӣ намоед. оё медонед аввалин шахсияте ки сӯзандороро ихтироъ намуд ин Абул Ибни Сино аст. ӯ тавонист бо ин ихтирои хеш ҷаҳиши бузургеро дар илми тиб ба вуҷуд оварад ва аслан бошад тарзи нави табобатро барои насли оянд ба ҷо гузорад. бояд гуфт ки Абул Ибни Сино на танҳо бо ихтироъ намудани сӯзандору номи хешро тавонистааст дар саҳфаи таърих сабт намояд,
балки аввалин шахсияте ки ҷарроҳиро кашф кардааст ва усули табобат тариқи ҷарроҳиро ба роҳ мондааст. ибни сино вақте ки дар ҷарроҳӣ кардан беҳамто гашт, хост ҷарроҳиро дар инсони зинда гузаронад, аниқтараш дар яке аз бемороне ки гирифтори бемории вазнин гашта буд. замоне ки беморро ибни сино ҷарроҳӣ карда ҷои захмашро духт, он бемор дубора сиҳатиро ба даст овард. аммо ҳамон замон мардуми замонаш бинобар сабаби паст будани мафкураашон ибни синоро ҷодугар ном бурданду бо ҳамин ҳукм ӯро маҳкум карданд. дар тӯли зиндагиаш ибни сино шогирдеро парварида буд ки қариб ки ҳамаи илми худро ба ӯ омӯзонида буд. ҳатто тамоми ёддоштҳои илмиашро ба ӯ тӯҳфа карда буд. аммо бинобар сабаби қисми зиёди он нобуд карда шудаанду қисми каме аз ӯ то ҳол боқӣ мондааст. китоби дигари ибни сино бо номи алқонун фи тиб аст ки то ҳол роҳнамои тамоми олимону донишмандон аст. ҳанӯз ҳам бо ин ҳама пешравию тараққиётҳое ки дар илми тиб дида мешавад, оламиён то ҳол аз ин китоб баҳра мебаранду аз рӯи он амал менамоянд. сино худ иброз менамояд ки шабҳо ба миқдори кам хоб мекард ва тамоми рӯз дар пайи омӯхтани илм буд. ӯ то 16 солагӣ тамоми илмҳои замонашро аз худ карда буд. замоне ки ба 17 солагӣ расид, аз ин кор даст кашид. зеро то 16 солагӣ ӯ аллакай ин илмҳоро аз худ карда буд ва мехост дар 17 солагӣ ҳамон илмҳоеро ки дар тӯли 16 сол омӯхта буд дар амал татбиқ намояд. чунон ки худ бо мисраи шеърӣ иброз менамояд: аз қаъри гири сияҳ то авҷи зуҳал кардам ҳама мушкилоти гитиро ҳал. берун ҷастам зи қайди ҳар макру ҳиял, ҳар банд кушода шуд магар банди аҷал. ибни сино дар зиндагии хеш сахтиҳои зиёдеро кашидааст. ҳам ронда шудан ва ҳам маҳкум шуданро таҷриба намудааст. аммо ӯ як чизеро ба тамоми шахсиятҳо таъкид менамояд ки ҳамеша дар пайи омӯхтани илм бошанд ва ҳеҷ гоҳ аз роҳи илм берун наоянд. албатта бояд замоне ки илмро меомӯзанд, ӯро дар амал татбиқ карда тавонанд. ин буд чанд маълумоте доир ба ҳаёт ва фаъолияти ибни сино. хуб, бахшҳои дигари барномаи Сафои Саҳар идома доранд. пайгири барнома бошед. расмкашӣ санъати хеле қадима мебошад. ҳатто одамони қадим дар ғорҳо, дар сангҳо бо чӯб ва ё ҳар гуна рангҳо расм мекашиданд, ҳар гуна аломатҳоро тасвир мекарданд. ҳозир низ расмкашӣ як санъати хеле машҳур аст ки кӯдакон аллакай аз хурдсолӣ ба ин ҳунар завқ пайдо мекунанд. аввалин чизе ки кӯдакон ба он таваҷҷӯҳ мекунанд дар хурдсолӣ ин кашидани расм мебошад ва онҳо дар бисёр маврид аз падару модари худ хоҳиш мекунанд ки барои онҳо қалам ва ҳар гуна ашёҳоро биёранд то онҳо расмеро тасвир кунанд. яъне ин аз завқ ва шавқи кӯдакону наврасон вобастагӣ дорад ва волидайнро зарур аст ки барои рушд додани ин истеъдоди кӯдакону наврасон албатта шароити мусоидро фароҳам оваранд. агар шумо тасвир кардани манзараҳои зеборо дӯст медоред ва вақтҳои холигиятонро бо кашидани расм мегузаронед, пас бахши мӯъҷизаи рангҳо барои шумост. бале, ҳоло ки фасли тирамоҳ аст, мо кӯшиш намудем ки дар саҳифаи навбатии барнома яъне мӯъҷизаи рангҳо тасвири як манзараи фасли тирамоҳро барои шумо нишон диҳем. биёед ин бахшро ҳамроҳ тамошо мекунем.
зимистон нисбат ба дигар фаслҳо меваю сабзавот камтар аст ва то фасли зимистон онҳоро нигоҳ доштан ғайриимкон аст. Аз ин ро бонувон аз меваҳо, мураббову шарбат ва сабзавотҳо ҳар гуна хӯришҳо омода мекунанд, то дар фасли зимистон ин меваю сабзавотҳоро истеъмол карда тавонанд. бале бинандагони гиромӣ, ба хотири он ки тарзи дурусти захира кардани ҳар гуна маҳсулот риоя шавад, бояд қоидаҳои беҳдоштиро қатъиян риоя кард. дар сурати нодуруст захира кардани ҳар гуна маҳсулот он метавонад ки зуд вайрон ва заҳролуд гардад, ки истеъмоли он қатъиян манъ мебошад. барои хуб омода кардани ҳар гуна захираҳо барои фасли зимистон мо саҳифае дорем дар барнома бо номи захираи зимистона, ки бинандаи азизи мо метавонад бо тамошои он аз тарзи дуруст захира кардани ҳар гуна маҳсулот огаҳ шавад. биёед ин бахшро тамошо мекунем ва бо тарзи дуруст омода кардани як захираи зимистона шинос мешавем. субҳ бинандагони гиромӣ, дар бахши навбатӣ ба шумо тарзи омода намудани як навъи хӯриши зимистонаро бо бодиринг нишон хоҳем дод. бо диққат буданро фаромӯш насозед. сараввал бодирингҳоро ба миқдори лозим гирифта ба ин шакл реза мекунем. дар навбати дуюм пиёзро низ реза намуда, сирпиёзро аз турбтарошак гузаронида, баъдан 35 грамм намак, 85 грамм шакар ва каме сирко илова намуда омехта мекунем ва ба муддати 8 соат ба яхдон мегузорем. чуноне ки пай бурда истодаед тамошобинони азиз, баъд аз сипарӣ гардидани вақти муқарраршуда маҳсулотҳо аз худ об ҳосил намуданд. акнун ба зарфи шагини безарар гардонидашуда маҳсулотҳоро гирифта обашро низ илова менамоем. ва баъдан сарпӯшро маҳкам мекунем. анакадбонувони азиз, хӯриши мо омода гашт. шумо низ метавонед барои худ ва пайвандонатон чунин навъи хӯришҳоро омода намоед. салом тамошобинони азиз, имрӯз мехоҳем ба шумо дар бораи пайдоиши атр маълумот диҳем. бисёриҳо бар он ақидаанд ки атр дар мисри қадим пайдо шудааст, вале таҳқиқотҳо нишон медиҳанд ки атр аввал дар байнаннаҳрайн ба вуҷуд омада буд. баъдан мисриҳо барои истеҳсоли ин маҳсулот бисёр кӯшиш ба харҷ дода навъҳои гуногуни атрро кашф карданд. барои ҳамин дар бисёр маълумотҳо Миср макони пайдоиши атр ба шумор меравад. атр моддаест ки бӯи хуб дорад. вай аз равғанҳои рустаниву ҳайвонот омода карда мешавад. атрро низ инчунин бо таври сунъӣ аз маҳсулотҳои нафтӣ омода мекунанд. атрҳои аз рустанӣ ҳосилшуда равғанҳои хушбӯй доранд ки онҳоро аз қисмҳои ҷудогонаи рустаниҳо, реша, пӯстлоқ, барг, шира ва гули он тайёр мекунанд. атрҳое ки аз равғани ҳайвонот, масалан аз навъҳои кит ва қундуз мегиранд, ҳамчун маводи мустаҳкамкунандаи атрiyot истифода мешаванд. равғанҳои рустаниро бо маводи ёрирасон дар спирт маҳлул мекунанд ва ба шишаҳои махсус барои истифода мегиранд. дар асл бонувон зиёдтар аз атр истифода мебаранд, вале истифодаи ин маҳсулоти хушбӯй баъзан вақт ба кӯдакон низ иҷозат дода мешавад. дар ин ҳолат бояд сину соли кӯдакро ба назар гирифт, чунки бисёре аз атрҳо боиси пайдоиши аллергия шуда метавонанд. атрҳо танҳо ба кӯдакони аз 7 сола боло тавсия дода мешаванд, чунки кӯдакон пеш аз ин сину сол дар раванди инкишофи босуръат қарор доранд ва бояд тамоми бӯйҳои ҳақиқии гирду атрофро ҳис кунанд.
пеш аз харидорӣ намудани атр ба кӯдакон ҳатман бояд ба таркиби он назар кард, барои он ки атрҳо дорои маҳсулотҳое мебошанд ки истифодаи онҳо барои кӯдакон боиси хатари ҷиддӣ шуда метавонад. оё медонед ки дар интернет ҳар дақиқа 600 сайти нав пайдо мешавад ва ё 30% аҳолии замин ҳеҷ вақт ба табиб муроҷиат накарданд? далели дигареро ки муҳаққиқони соҳаи астрономия муайян карданд, ин дар бораи моҳтоб мебошад. онҳо муайян карданд ки агар моҳтоб намебуд, он вақт як шабонарӯз 8 соатро ташкил медод ва як сол бошад 1000 рӯзро. бале, дар ҳақиқат ин далел дуруст аст, зеро моҳ нақши хеле муҳимеро барои замин мебозад ва ҳаёте ки дар замин аст маҳз аз офтоб ва моҳтоб вобастагӣ дорад. бинандагони азиз, агар шумо дӯст медоред ки дар бораи мавзӯъҳои гуногун далелҳои аҷибро бидонед, пас саҳифаи навбатии барномаи моро пайгирӣ кунед. биёед ин бахшро тамошо мекунем ва далелҳои навро ёд мегирем. салом бинандагони азиз, имрӯз боз мехоҳем шуморо бо якчанд далелҳои аҷиб ошно созем. бо диққат буданро фаромӯш насозед. оё медонед, ба муддати 5 дақиқа суруд хондан дар як рӯз ҳисси нобовариро ба худ кам мекунад? хеле аҷоиб ба назар мерасад, аммо то ихтироъ шудани хатпоккунак барои тоза кардани хатҳо ва расмҳо аз нон истифода мебурданд. оё медонед, сокинони Финляндия бузургтарин истеъмолкунандаи қаҳва ба ҳисоб мераванд. тақрибан як одами калон дар ин кишвар рӯзона 5 пиёла қаҳва менӯшад. маълумотҳо нишон медиҳанд, ки як одами оддӣ дар тамоми умри худ ба андозаи 3 даври гирди кураи замин роҳ мегардад. оё медонед, одамони зардмӯй бештар дар Шотландия вохӯрда мешаванд? таҳқиқотчиён исбот карданд, ки кӯдакон назар ба одамони калонсол 20 маротиба дида зиёдтар механданд. оё медонед, биринҷ серистеъмолтарин маҳсулот дар рӯи замин ба ҳисоб меравад. тақрибан аз ним зиёди аҳолии кураи замин ҳамарӯза биринҷро истеъмол мекунанд. оё медонед, дар қисмати ғарбии Чин баъзе аз одамон ба ҷои шакар ба чойи худ намак илова мекунанд. тамошобинони азиз, инҳо буданд далелҳои ҷолиби имрӯзаи мо. умедворем ба шумо писанд омада бошанд.
тамошобинони азиз, бо тамошои чанд бахш аз барнома расидем ба фарҷоми барномаи субҳгоҳӣ Сафои саҳар. Умедворем ки бахшҳои барнома ба шумо писанд омаданд. мо аҳли эҷод ва таҳиягарони барномаи субҳгоҳи Сафои саҳар барои ҳар яки шумо комёбӣ, муваффақият, тани сиҳат ва хотири ҷамъро таманно дорем. Як боғ дуруд, як ҷаҳон зебоӣ, як умр сарфарозӣ, як табассуми ноз, як тани солим, як дили хуш ва як субҳи дилнишин орзуи мо ба шумо дӯстони азиз мебошад. бинандагони гиромӣ, анҷоми барномаи субҳгоҳи Сафои саҳар оғози барномаҳои дигари телевизиони Баҳористон аст. пас бо ин шабакаи оилавӣ буданро фаромӯш насозед. субҳи хушу саршор аз шодӣ дошта бошед. То субҳи дигар, хайр.